Right, gue udah grinding, udah levelnya udah sama ya, 18. Let's go. This happens when you figure out the Digiface secret ke Zero. Ichi. Oke, masih ada ternyata guys. Jalan-jalan ke atas ya, jalan. Lawan lah, udah gak usah banyak cincong pak, gas. Ah, banyak banget lagi anjing. Pak Taman simpan aja ya buat ngehil-ngehil. Gue mau bakar nih. Mampus, kena counter mulu kan lu. Counter lagi bos, nggak di counter sialan. Mampus bonding lu. Bantai. Gila sama banget ya. Di counter gue. Nggak ada counter nih gue liat-liat. Nah, naik level. Kayak udah cukup ya. Grindingnya kayak udah cukup guys. Terus malah jadi terlalu OP anjing. Kosong kan? Udah kotak lagi guys. Ngejar gua sampai mana dia? Alright. Lab saver kit, oke. Oh shit, ini jalan yang bener guys. Bentar, kita ambil jalan yang tidak benar dulu ya. Nah, ada sesuatu kan? Protect, shield one away from attack. Manual ya. Kayaknya nggak usah deh. Mendingan udah cukup lah. Tolong. Ya elah, Aguman ngalangin gue bangke. Bisa guys, kita bantai aja lah. Jangan Lion King, Beast King Fish gitu. Kan gue jadi nge-heal kan. Anak pro konten apa gitu. Berisik juga ya kartu-kartu. Nah gitu bro, maksud gua lebih sakitan. Aduh, nggak mati sih ini. Nah, incer dia ya, nggak apa-apa. Gila, mau mati baru ngeluarin gituan, tai banget ya.
Harta wing gue banyak guys, sumpah. Alah. Wah, banyak banget lagi guys. Masuk guys, gue bisa gak sih kabur guys? Tapi sayang kalau nggak dipakai. Tapi kelamaan guys, males aku tuh. Nah, incer itu bos. Bos gak kena tapi dapat counter loh. Counter lagi bos. Sial. Counter please. Tidak, aku tidak mau menyerangmu. Aku ingin menghancurkanmu. Mampus, matikan lo. Tinggal bantai-bantai yang ini nih guys. Ngeheal deh, ngeheal. Counter kali bos. Nah, mati gitu loh. Nah, pak, keluarin cuken lu. Serangan gas sakit aja dikeluarin aja. Gak ada counter dia. Mati sini sama Patamon. Oh, enggak. Sial, mati sama dia lagi. Gak bisa terima gue. Fluffy Cloud. Thick Scale. Ntar guys, ini udah bisa bikin belum ya? Death Wish 2. Aduh, kurang 2 lagi. Duh, gue malas banget ngelawan dia guys. Weh, bisa ngejar dia. Sial banget. Ternyata dia bisa ngejar. Oh shit, shit. Aku tidak ingin melawanmu. Kayak aman ya, nggak ada. Gua ini sih pengen dimensi baru biar bisa grinding di situ. Ah, ini masih harus ngelawan anjing, males banget gua. Please lah ya. Please lah ya. Gua cek lah tuh bos. No man no cry. Take a short break. Oke. Istirahat dulu berarti guys. Aduh, ini pilihan yang mana lagi? Duh, ntar gue lagi gatel guys. Yes, great, Takeru. Oke, naik ya. Are you tired? I'm fine. Oh, gila. Gila, panen bonding bro. Let's head hop anjing. Ntar dulu bos. Sini ada tempat heal guys sih? Gak ada ya. Sial, gue kira bakal bisa nge-save di sini. Ah, baru gue omongin. Wow, ada siapa tuh Jejo?
Ayo guys, kita bantai guys, deh guys. Sini lu maju. Ini tuh Shio. Ayo sini maju lah. Kita deket buletan ya, jadi kalem aja. Ini bakal gua tag aja guys. Gua jaga-jaga. Oh, anger lagi. Cok, bahaya cok. Sakit banget anjing. Lu mending defend deh, gua rasa. Wah, ini counter anjing. Pengen gua. Tekan nambah anjing. Wah, gila lu ya. Wah, ngincer ke dia mulu dah. Bahaya gak sih guys? Bahaya lah ya. Nggak bisa lagi bro. Nggak bisa bro, harus di heal nih. Salah. Bego ya. Counternya itu loh bahaya. Full ini deh. Buset, lebih dari 1 jam gua. Sotoy juga dia. Counter lah. Bahaya guys, gue pengen ada counternya anjing. Bonding gitu, kita ngincer bonding aja sih. Bahaya sih guys, bahaya guys. Mati dia. Nggak ada yang bantuin gua. Wow, ngincer ke gua bangke. Weh, nggak bisa naik lagi dong bro. Ini ngonter dia cok. Blow on lu ya. Weh, mati anjing. Tapi gue ada sih lo. Mati juga kira. Dapat kayak apa? Dev Boost 2, let's go. Become one with Devimon so he's not dead. That's not enough to stop us from getting to Devimon. Let's you. Ntar dulu gua heal dulu lah. Ntar gua equipment dulu. Patamon Dev 2. Aduh, gua takutnya ntar kalau dia mati nih guys ya. Takutnya nih. Ya kan? Takutnya nih.
Takut ya aja. Ntar hilang. Ini save dulu lah kali ya. Ngeri banget guys. GC guys lah. Kehil kan udah. Let's go. Support. Beban juga nggak naik level anjing. Si Leomon. Aduh dong, naik dong, please lah. Ya di sini ada sep-sepan. Oke di sini ini deh. Devimon di situ guys. Let's go. The team managed to meet up and appear. Core of Darkness. Anjay. Ngeri kali bos. Jadi gede. Takut. Jadi gede coy. Ngeri kali. Made him into a giant. Duh ributnya gimana anjing? Gimana ya, emang apa harus kalah gimana? Gue lupa lagi. Emang harus kalah dulu gak sih? Awal-awal seinget gue ya. Enggak guys. Coba ya gue bantai dulu ya. Nggak ada counter kan? Wow. Mampus. Enggak kok guys. Kayak gampang gitu ya. Tapi nggak tahu sih ntar kayak apa. Cuman ya udahlah kita main heal aja dia. Wow, penasok gue. Heal, pokoknya lu tugas lu heal aja ya Patamon. Kenapa sih Lion King mulu yang dikeluarin anjing lah. Counter kek. Gak ada counter-counternya gue liat-liat. Nah, gitu loh maksud gua. Keluarin itu kek. Lu pukul dia. Nah, cucok. Ya elah, ngeluarinnya gituan mulu dah. Cupu amat bos. Ini mah Greymon Kerias. Greymon Kerias bro. Gue ngeri dah. Gitu counter dikit lah bro. Tugas lu hila aja pokoknya. Counter gitu loh bro, maksud gua.
Nah, dikit lagi tuh. Nah, ini bantai dikit lah biar ada ini. Woi, mati dong. Oh enggak, dead claw bro. It's okay, no problem. Dapat please. Nah, kira nggak dapat XP. XP gede dong harusnya. 2000 cok. Anjay, naik level. Can only do this much to me. But he was only toying with us. Hanya bermain dengan kita. The power of darkness are expanding. Now for a trial of strength. Anjir, ngeri banget. Pada gue die dong. Wah, yang hidup masih berdiri cuman Takeru sama ini doang. Patamon. With the smallest chosen child. Oh, Takeru ya? If you disappear, I have nothing left to be afraid of. Wah, dipukul nih. Yap, Digimon paling sial. Menolongnya. Kamu gak apa-apa Leomon? Iya, gak apa-apa. Tapi gua gak berpikir gua punya power lagi katanya. Gak punya kekuatan lagi dia. Leomon, kenapa cuman gua yang gak bisa berubah katanya. Semuanya lihat. Observe the final moment. Artinya apa tuh? No, aku akan melindungi Takeru, Patamon. Aku yang memutuskan. Aku akan Aku akan terus bersama Takeru katanya. Itu adalah kata-kata dari Digimon yang gak punya kekuatan dan hanya dalam keputusasaan, yang ada di dalam keputusasaan. Gokil, akhirnya bro. Ya, tapi nggak apa deh. Yang penting berubah lah dia lah. Terspoiler lagi gua. Akhirnya tapi berubah juga deh. Let's go Angemon. Cok, copyright anjing. Aduh. Mau disikat gak sih guys? Heaven Knuckle. Wih, sakit loh guys.
Aduh, ini butuh heal, butuh. Lu jangan nyerang dulu deh, kita main SP lu. Let's go. Penuh lagi darah lu. Oke. Gua ada counter. Wow, sakit, selalu sakit ya. Gak apa-apa, bantai. 1000 cok. Bantai terus bos. Kalau seru tuh suka nggak sadar gitu loh guys. Waduh, kena shock semua. Nah, dia nyerang lagi guys 2 kali. Kayak lu harus mega heal deh buat jaga-jaga bro. Serahkan, makasih teh. Tapi nggak sakit ya anjing. Oke, ke dia masih nggak sakit. 2 kali anjing. Oh, dia 2 kali emang. Bantai dikit kali ya. Sakit itu loh. Habis ini lo nge-heal bro. Oh, dia ada continuous ya. Oh, tapi nggak usah guys, masih bisa. Counter kali. Wah, ngeri banget ke Greymon. Tapi masih kuat guys, ayo. Semangat. Mampus, kena bonding lu, tambahan lu. Mampus lu, kayak mati ya mata. Ini sih Yamato. Mati kamu nak. Toko deh, Koreto. Biar gak copyright ya guys. Mudah-mudahan tidak copyright. Mampus, jadi lebih tinggi ini kan Agumon gua. Evo Boost 1, ini dia yang gue butuh, cok. Let's go. Wah, copyright. Apakah ini copyright? Mana gua lagi pakai chat. Ini copyright. Ini copyright. Cepetan dong kalau mau ngejurus. Iya, gua tahu akhirnya. Itu lagu penghambat copyright guys. Full, you're going to lose. This way, Angemon. The power of darkness exists across the ocean as well as do Digimon stronger than me. What? You guys are doomed. Hahaha. No. I'm sure we'll meet again if you wish for it. Angemon, no. Jadi telur lagi bro. Jadi Digitama. Is Angemon right? Yeah. That's right, motherfucker. Evolve properly, you'll meet him again. Oke, dari awal lagi nih berarti. Oh ini, kenapa ya? Kenapa ini guys? The island is coming back together. Oh, nyatu lagi pulau-pulaunya ya. Dah. Did they kill him? Iya dong. You want fight again? I'm done with all of this. Kabur anjir. Set about Digimon with strong dark power.
やるしかないんだ。なんだ？ Ah, nih gua ingat siapa nih namanya? Si Gena ya kalau nggak salah. Everyone, so you're the chosen children, right? Bener Gena ya kan? 誰なんだ？ I'm your side. 私たちの他 Is に human 人 here 間がい beside たなん us? て。 No, I'm human and yet not human. Maksud lu apa, kocak? Lu orang apa bukan? Are you ghost? My name is Gena, the human interference. Hah? Kept us from getting in touch, but now we finally meet. おじいさんが私たちをここに呼んだの？ Hey, old man, were you the one who just choose us? It wasn't me, itu bukan gua katanya. 誰が？ Terus siapa? Ya gua nggak tahu. Lah toh, gua ngirim ini dari apa? Dari sisi lain samudra gitu. Kamu harus mengalahkan musuh on server kontinen. でも場所もわかりません But we し。 don't know where that is or whether we can win. I send a map to your computer, find the text and crash. Oh, ini pada nyari crash ya? Ntar ya. タグ？ Tag and crash. 紋章？ Tuh lo tag sama crash tuh yang apa tuh, kalau Taichi tuh keberanian kan, yang ada ini gambarnya yang ada di shieldnya Wargreymon. 進化にはまやだ先gitu-gitu lah. があるのか。そのタグと紋章はどこに？ Well, they might still the tag somewhere together. Nggak together juga sih, bisa pisah. どうした？ What's wrong? The picture 映 fuzzy. 像が。 Fuzzy. The crash are scattered server continent. Hurry. Hurry. 消えた。 He disappeared. なんだったの？ What the heck was that? これからどうし So what do we do now? うん。 Well, let's go down from this mountain first and then we'll decide.